Kardom pini news fast kar beng long birta kathan je bang phi nilimen sami birti kram sapi aprangsi birta thepi arjek tha Manja di koi terang rong kanya tibong achor santi terang pia hem kachilele de jog manghu prongsi kachiru kachor nap hangjo Patimi por pai siramini thomkep malom ko piko son peloni ta padarong amekar promote timong lapen Christina Teron pia tuma hem me chopide Ex-KPLT Welfare Society pen dong muka Forest IB along Chinki Chathan la pen arpu kimi kachabak pona me sen pen pachunpong. Hurry. Admission is going on in St. Anthony's School in Naga. A school that is running successfully for more than 30 years. A school that provides a lot of well-organized facilities such as AC classrooms for classes 6 to 10. Attached with hostel and day boarding, smart classes for classes 6 to 10. Facility for study tour, games and sports, beautiful cultural activities, and much more. The school provides well-educated and highly qualified faculties. Also, the school has achieved 7th rank in the board exam of SEBA. So, without wasting your valuable time, you may come to St. Anthony's School, North Hybergaon, Kharampati, Nagaon, or you may contact for any queries at 9435063145. Non birtang ton pen arjek senang Manja di koi terang rong kanya timong achor santi terang pia hem kachilele de jog manghu prongsi kachiru kachor nap hangjo Kedamtang arkoi chiklo ni phai krege thomar ni pen santi terang pi thomke bra trok arta bang phi number 18 lumbajong hawar angkang manja ps ke parlo di koi terang rong amekar kanya timong achor hanjang langsu sarihajan asopia phan kaching thumdam jipura mena hempen barjiamat therepo chiklo ni phai pho arni anta amena ahem nangkachilele de jok achor mate apinan kanya timong asomar amun pi anipi aneng pi lapen Adonarap Chephucheru Ajurpi Kedoan Kaduk Kawe Atum Anta Manghu Prongsi Choklem Chodam Thekthi Ningduk Mekri Meklang Chirucharnap Chothekthi Jun Thekthi Si Doprong Lasi Santi Terangpi Nahokle Do Pusita RVRA Alam Paten Tondam Dera Mena Hem Puthot Kacharang Thuji Aphansi Achor Asomar Amun Pi Lapen Adonarap Chephucheru Ajurpi Kaduk Kawe Atma Hin Ben News Fast Karbiang Longa Thengno Kachuning Realam The Nang Pachinidu Lasi Santi Terangpi Abang Phiaphan Kumat Ni Jongsi Ke Theklong Abang Do Pulote Labang So 8812832228 a number along Lam The Ke Paleja Phansi Kachuning Ri Nang Pachinidu Manja Pendelibhansa reports News Fast Karbiang Pule he mane jibang nang po nahokle dang pusita me usaharan ta bikrai lang ginso mi mama lo lasi kai ke matara tumta chethang ve jin thang ve lasi tumta chinso dum duglo la penita dusura kali lo ni ke ani lo na non dam jibang ke ani lo ni tum ke purya pulo hem sil he lasi tumta chinso dun ulu pajalo lasi nang nahokle dam pusita me usuma khana chuma thatu la pen la ke ni supul he an aron le he la kania aphanta chuma thanang pu phujalo non tuma bangke la sonta chini tunde mane chi bhong he la tumke mane arlo so kat pinso bangke he di chinghon o pajat he la ani so po bangke he di mun pi phan chinghon o la sin hokle dam tala ki pri o pajat khang he ani hang pen dam long ani hang pen du long chulong jun long Nasi thang lama vi hempen ke chibhong hi la sonta chini dunde mane hempen ke bar plot ke nisupi han chingthum damji sri hajan se ke damji sepu dapen ke bar plot ke he la pen rong ta chiyun ta do la pen mo dal kadang da prangji nang le rok kote angko chujun ta okchudun rapen na osamatum pen sigi puti kan ta ho ahem sort ma than kan ke la sarni ki chujunarni la pen ok ta ring mi ta ho kis hospital se paklang pon la kisuta si dakwane gi pupo ni tu bangke la son ma pujal he kumane long tang ki dun jui ma man ti ko son ma pujal non mai tum matha dam ke mane thek long no delo matiyo mane inni halu bangke du ta thek te delu dun jui lo bele ki pulong takali
ba hodak sikidu adona rab hemle kidu pule ki pulong ta kali aja ta chini delo nan mage matha thik thik da jalu la banke alus ani mun payment banke santi terang pi pule he ahem asar banke data banke 36 nan kidu ko alus bang bate mun hai bang te han long lok sit jordan he the ang lot te han ke jor te ki jal santia asar buramen ke ang buratera ke appointment ke takurong hanti di koi terang ara tapude menram terang arong tapude ri la ni tumri ta thik thede lo ma bang jibon jini ta usumarton phan ahem sarhan chingtung char I chin so ta du jibon puman tum he hem se chong hong prong chat ta ri la chikru jon ke du pobon ni do January 13 tarik kan ke ni ke do pok Pali lang Pali elu pu sitami bang ke nang ripi pelang hen onta lang dulu Oni nasi doma bang nasi nang kidung pun Oni nasi doma bang pen ke dam jui bai mini puditum te bok te rayam tanang ri olo sitanang thek long le der lo nasi pinia bang ke nang nasi do dam manang ning chirui do thau somani muta hadin sume mi jo ni tak ani nang pe chilang jir pi pusi nang chiri dun lok le nek hem re do somani ek man ta joni mu ma ta han ta chien so ta chilang khanang na hok le do tanang ning chirui do ra hem chewang nek ni kilan me lo la sinang chong hong ding po mereng man cincin opa serang Nasirang oh ke dam jui ke la jo osomar tum ta do ayat do nang ta nang ching tung thau nang ching tung ngoi wa ngo pe nang na hok le do na hok le thak sitame itum e ke chi chokali chi theng kali ke che bhong da kali ke nang surya jan ta mi pule nang ko pi choi si nang pa chu bai det ma osomar phan an ta pa mang hu prong ke nang ta la song ke chok chi la si hem wa nya phan nang ni nang chu ning ri lo hem chi wa ngo nang ta hem chi wa ngo nang hem nang ri do nang ta nang long le nang phe lang to ko ke nang na hok le do sitami hem ke chi wa nya phan nang chi pol I noi ne nang supu ta yo e supu ta at ki bi si ta nang ching tung lo la si nang na hok le do sitami nang ta ko piam pa si nang ching tung te de lo ma la si yo na nang e supu ki bi ke bang ke chiru ke chal nap lo an juang ta la si nang wa ngo nang hem nang chira moi nang rit nang chira moi e nar bung nang chira moi nang phi nang chira mo hon na hok le nang do sitami ni ta ki nang ki ridun thek the de lo hem chi wa ngoi nang ta na hok le do sita ho ni ke nang lon thek the de lo ni ke nang chu ridun thek the de lo asi nang hem nang rit ke chi wa nya pha nang ta nang chi bo I noi wa ngoi ho de ma ho e tung ge chi chok ve chi theng a vi nang ta bang alam bang ki ka yu polo ne ko pilo ne la si wa ngoi nang pai dak dulu o pa nang nu he oh la son kan o ma wa ngoi o pai wa ngoi nang chi ko lo apa ya chúng chưa bang juang ta lu ni tung chính tư để ni skudun thek ra lu thek ra lu ta fu pon ne ka chỉ lu an chu chi pai dak dulu dak lu nili ke nili rong amenta ke nelo dikoi terang rong Patumi por phai isira minute thom ke palom kopi ko son peloni ta pada rong ame kar promote timong la pen Christina Teron piatum ahem me chopidat Bangke saratum ki polam theson kanghu ke ahindu bonta me ke choki ahina be person thak si patumi por phai isira minute thom ke malom promote timong la pen achor Christina Teron piatum ahem men konat pentong me nangkililoni amat hem me chopidat si hokbai pamandat Birta kirip don longa tengki ladak suri thomkep so se amar lapen ningkan se ke chojia son sok sang lapen hanso kontel ke thom so se lapen ahemasor mystery hormu anta chopi detlo usi achor Christina Teron pia hin pen nilituma pherang ke Barnabas pia hin pen kahumrida mahod mekri book prupen lam thi chupaklang Lasinona mat Amreng constituency EM Rinati Rangpi lapen Karbiang Long Autonomous Council along Kacharis EM Dr. Tuliram Rong Hangapan Chonengri Padupo Jongsi Ningke Meabang Pulapen
रे आर्चिम किराब दुनजिया फान निंगदो पुलोते नोनामात नंगरा वेक्था पुसी चुनिग रिपो टपाट पेन बार्नाबास बे न्यूज़ फास्ट कार्बियन Pardon? Aprangsi itum news fast Caribbean long pen arniwang tala puson project jaga birta lapen ke hitum radatum kidu kisung penceng lo radatum kemang ratum kari nitum birta paklang bong bang pen pinia bang ke sining duga birta lo non malom ning kreng botor kidu kisung lapen ke kiculong le kijulong le lahaya botor ahut pusta me ladak tapararong amekar promote timung lapen pu ini Christina Teronpi alang tum patumi por phai si malom kopi ko son pen lo ne ko pai ke lang no jok ladak a hema bang ke me chupi dat lo non lang tum ke do ke thak ke chu ki jut pen cheng lok pen ke documents la pen ke hanso punon ajat tame kan ha wason ang silo la si alang li tum phan itum dak amreng along ituma local em aki hai pi rina terang pi pustame alang li methang constituency and alang li methang ladak tapararong phan kang hon ka jinsu dolang pulote alang li ladak nang chi humri pen labang so ki duki sung along alang li pajok tun po businil tum neng thelo na senon li na senon konang tuman ladak hanso kontel andui ladak ho chupon kontel trouble hanso punon ajat punon jo ang to namase ave pen lo tum kelang pen tai sining duk lo la pusono kisung kopi ko son pen ne ka chetong nang kok la bang ke tum chemang hu meme lo dak par ke pen cheng lo lang tum thuri ka pleng pen cheng nok alang tum la dak hem along ke nang ji ason an busa melang tum han chupon chupi pon thailo ason se la dak ke nang sot a hormu rot pen cheng lok pin la pen ke alang tum ke nang ji ke klem ke da mason an pusta me chuponi lo solar Tiduan ako na dak tulab laman hem lo ko laman lo se non tum dak a hem phulo bata hem thi dai tumang no dolo la se la bang so akisung ko son se ke tong mala pen la puson akisung ko som se ke tong lok mai tum la bang suklar dakalam the pen la dak itum ini lo la pen ke dak itumar rong tapara rong meka promote timung sami dai tumang along se dolo la selang le tum phanklar dakalam the arjis teni la bang so nang le tum hem patumi por phai simolom mi chudet ke kopi ko son dong chu iglo ni dila na ni li thang da chichi ni da lo ni li la son an ki tu na ai mane ba ji si ko an ke me nang thur lo pin so bang nang kat lo an ke yu ho pu an mi chu det lo an ke ni li thang da chichi ni ne pin lo ki tun ki dang aman an ke hala pin so bang nai kat an si ni li bang na thek dun pin lo hal an ke dak ni li tum sar pi mar kami klem ta do mane inu dai ni thom dak klem lo an ke hala mi chu det an ke inu ala pi inut lala dak nili tumahem ti bok ti rai du alang li si wang lo mane sok ke rab dun long lang la pen han su bang ke luk son thai lo han su ta la pen la hem along ki do mar an ta luk son lab lo pi yok on thik thret lo kalang la si nili ki rab chu hang i pu ke nili hin pen ke nili ta duk pi an la pen nili phan ni ningkang sam ko an manang kira bisa nang rab bik thala an ki sung ki phoge nili ta tenang tum la bangso akisung aputha ke non la dak dak to amreng constituency long ituma rina locally em rina aphanang nang hin pen kopi lo lang li phan kidu kisung lam the chipik lang ni chik mane ni li ge la ana kisung dang da lo pon ni li phanang ra bik tha alang li mane ni li tuma local mec rina terang pihan ta curing li lo ni lin pe te la dam nang li tum hem me ke cholong ke nang li tum ko ana mar la puson ka lukson nang li tum se thai pon long ni li ge chi thek long ge la dak ke suri thom kep ke chi pon lo la an rot pen ke jat lo dak ki do ana hem putang da por hemar lu ke ni li hor mubi dak si bi the lo dak si ki bi ong lang ni hadak non hem su nang kira ba hem bang ni tum ke e chot anat lang pi pi ne jat lo dak chulap lo ang to
สินั่นตุมดักa hem along pen basa metum arju ponlong lo la sisin neng duk lo la pusona kisung ke chetong ta dat nang che pot lo pen la pusona kisung ke itum phophet nai polo seta muni tum kai ko son puthek pen kopi puthek itum la du sta metum muni ta kai along pate muni ta ko pai long ke itum abang putin busame for example la si itum la news fast kar bing long pen busame itum neng thelo la dak itum kar bing long non kachari bom siam tuliram rong hang busame la bangso kachuning rialam deng po la pen la bangso kachuning rialam arju po busitum news fast kar bing long pen busame itum neng the pon lo la pen la dak itum amreng long itum local em ke hai pi rina terang pi busame la bangso tapadarong arat tu makidu kisung pen tapadarong meka tum kaning rialam arju pen alangli kidu kisung long busame rabdun po busenil tum neng thila kase XKPLT Welfare Society pen dongmukak forest IB along chingki chethana pen arpukimi kachabak poname nesen pen kapachun po XKPLT Welfare Society pen dongmukak forest IB along chingki chethana pen arpukimi kachabak pon ame nesen pen pachun po bangso melong kachingki pon la pen kachathan pon laki XKPLT along klemra pet damra pedang bong along kumani kisung la pen kedam tang inglong dobom unahut police along pen case mate lam hoy ki pho atum an jut etlama mate dobom langma la hai huyalam kachingki mate kachar jua jai mexi bipo la pen bangso melong mate chingki chathan amelong XKPLT meipu chairman Run Rongpi lapen XKPLT Welfare Society General Secretary Godwinson Crow lapen Kirap Terang lapen Rubu Kiling Legal Secretary XKPLT Welfare Society atum chetong dun pen sonsure ki sungku boyalam pupu chingki chathan po lapen bangso melong pen longri mate isi angkang along kelang kachari jia phan arpu kimi sita chepek po Bangsor Pukimi Kachabak Ponalong Chedon Sarpet Rubu Kiling Legal Secretary Aphan Kelang Kachari Japan Arpukimi Pipon Pusi Nilituma Piranke Dokmoka Pen Sonjoy Terang Lapen Longkiram Teron Pen Birda Nangpalik Ya abutung nom hana kro lo ipotma dakne tum jirpo claim baron ben raka chingru mailong nang tum kahumri duna pot nang do pana kero pila sipini ne tum ka chingrum alam thegela hello ning 2021 September 4 ni tum song truck pen central local pen state government atum along ni tum lamdon che tok pen inia ningkan ho chok rang lo sibang sopena phi song basang kok pen ni tum mo somar tum ke do ka tha ke claim ke dam kupi ko boson ma bang solam the pothak sini tum ka che than siroje phan mate bidi sure ka che pacho siroje phan sini tum pini dakna homri lo pini am ke continue ni tum ni thom ke choklo first ke so sengthan dal ben dawar bakuri pen nili pen borjan ba bokajon homosti ni tum damlo pen atumi bangai veskar binglo damlo pen pini bangke dak tok makal pen difu bangani tum ke paju dampo non dak pen dampo sini tum min thing bangga kapre ka ke mang thang dawe jende majir po tum mamasi case ke dolang ma pen case ju jelang ma bangso birkara chen phasini me ke bang pen nidum kumamasi government na kerap kelong ma kelong lema bangsolam the kacha ju siroje phan kachisan siroje phan sini tum chumri sigala Dilayalong Bhanubhakta ME School Langtibugalong Akimi School ahem Dr. Tuliram Ronghang aradeng pen ing Pupon Patumini Pai Player ni Therwe Chiklo number 21 Borjan constituency Dilai NH29 Ari 9 miles Adungkedo Bhanubhakta ME School akimi ahem ada por Pai Nerke Malom Karbiang Long Autonomous Councils EM Dr. Tuliram Ronghang aradeng pen ing Pupon Labang Solong Kachuratun Education EM Richard Tokbi Lapen EM Surya Rongphar Lapen Philip Teron Board Chairman Aduntu VDC Chairman Sonaram Singh Naratung Chetong Dunsi Mesen Pen School ahem kimi ing Pupon Labang so School nonamat Lo Thambang Kom Ula
Prabjin pen EM Surerong Par Chingki Chathan Ponsi Papleng Ponpo Pusi Bhanu Bhakta ME School Headmaster Chandrakumar Sharma pen Herangkia Long Lamthi Nang Paklang do Labangso School along Kacharli Ji Ning Hang Do Pute KG1 to Class 10 Antame Dopo Pusi Nang Thandun Tu Labangso Birta Nilitum Borja News Fast Pirangki Harsing Teron pen Birta Nang Pali CM আহিছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিব লাগে আমাৰ ইয়াত যিটো আছিলে এম স্কুলে আছিলে প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট থ্ৰুদি সাৰ্ভে কৰি আমাক ইয়াত এম স্কুলটো আপগ্ৰেড কৰা হৈছে সেকেন্ডাৰীলৈ আৰু আজি কিবা CM ছাৰ যে আহিছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে এডুকেশ্যন EM আহিছে আমাৰ মেডিকেল EM আহিছে আমাৰ অফিচ ষ্টাফবিলাক আহিছে খুব ভাল লাগিছে আজি স্যার আজি ইয়াত আপোনাৰ স্কুল লগতে কিমান ছাৰ হৈছে স্যাৰ এষ্টাব্লিছ কৰাটো আমাৰ স্কুল আমি 1992 পৰা আমি ইয়াতে আছোঁ ইষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰাই আছিলোঁ এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ স্যাৰ ষ্টুডেণ্ট কিমান হ'ব স্যাৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া আমাৰ আছে শিক্ষা সেতু একৰ্ডিং টু শিক্ষা সেতু আমাৰ আছে 163 এইটো ক্লাছ 5 লৈকে আছে ক্লাছ 6 to এতিয়া 9 আছে এবাৰ 10 এক্সটেনশন হৈ যাব জবৰৰ পৰা 9 হৈছে তেনে আজি এইটো নতুন এডিচনেল ৰুম মানে এইটো নতুন বিল্ডিং পাইছে তো CM গণে কেনেকা ধন্যবাদ দিব স্যাৰ মই আজি যোনটো পাইছোঁ মই ক'লোঁ প্ৰথমে ক'লোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা আমি এই এনেকুৱা এৰিয়াতে বহি আমি কিবা পিছপৰা এলেকাত বহি আজি আমি ইমান ভাল এটা বিল্ডিং পাইছোঁ আমি বিল্ডিং আমাক ইয়াত গ্ৰাণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি মোৰ ফালৰ পৰা CM ছাৰক বহুত ধন্যবাদ আছে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্যাৰ ইয়াতে টিচিং ষ্টাফ কিমানজন আছে স্যাৰ এতিয়া যোনটো আপুনি সুধিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সুধিলে টিচিং ষ্টাফটো বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত ৰেগুলাৰ ষ্টাফটো আমি 3জন আছোঁ টিচিং প্ৰব্লেমটো বহুত সমস্যা হৈ আছে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ আজিও আমি ছাৰৰ লগতে কথা পাতিলোঁ EM সূৰ্য ৰংঘৰ ছাৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ ষ্টাফৰ বিষয়টো তেওঁলোকে কৈছে যিমান জলদি পাৰোঁ আমি ফুলফিল কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু স্যাৰ তো নতুন এডমিশ্যনটো কেতিয়া পৰা হ'ব স্যাৰ না এতিয়া চলি আছে এডমিশ্যনটো আমি একৰ্ডিং টু আমাৰ যোনটো ৰুল আছে ৰুল মতে আমি এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ পৰা কৰিব লাগে আজি পৰাতো ক্লাছ 10 লৈকে হৈ যাব না ক্লাছ 9 লৈকে ক্লাছ 9 লৈকে এতিয়া 9 লৈকে এডমিশ্যন হ'ব ক্লাছ 10 টো আমি 9 আৰু 10 সব এডমিশ্যন কৰিব লাগে স্যাৰ লাষ্ট আপোনাৰ নাম কবি স্যাৰ মোৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শৰ্মা এই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক Pinia Birta Lansi Kang Toniklo, Dume Thakme, Kardom.